Sakhua le spirituality he thu kan chiar tur hi Jesuit puithiam Dr. Froilan Alvarado Guemes Pierre Teilhard-de Soyania ani hi orsinsa mei ni khat sangkazre somret pakhata piang ania New York April ni som sanga zuko somko panga khan athi ani aming atanga ala nang hian French nam ania theologian philosopher le paleontologist ai ramsaru role nimna an thiatanga kumtam taknuwa an chanchin zirchianna ania chutiang mi chunia science le mysticism zirchianna lama sul sutu ania tharau lam thil le ngai tu na zir zom dan ron pian chua tir tu ani bok Sakhua hi mihring te nuna tharau lam thil khoi tu ania wangin ngai poimo hlo lea ma se khoi tu ten an kalpui dana ani na tak aya abe bomin ngai poimo hlo thina wangin athil tu malen lo le thinani Sakhua be tu te jinga pathian mufua pathian du zong a annun kai huai anom te me mai anol puite ro chu ko randan siam chop zoma ti tha interview annun chung rila pathian anna nei mangsi lo te anni kalmak sa chuan Sakhua chu mi puite ti rui tu ani ati de ngot maya a that nai na that lo na tamjok niom takani Sakhua rang kaldan le spirituality danglam nei hi achunga kan soi tong khian Father Chardiana asoi ang chu hetiang hi nia in lo bel chiang teng u pakhat na Sakhua hi pakhat mai ani lowa zatam tak a om ani kan hre tangin kan ramte takte apo za chuang zet kan ne ni hi spirituality ro chu pakhat chau ani na Sakhua chu muhil te tan ani a spirituality ro chu thanghar te tan ani pathum na Sakhua chu ti tur hilriat chop ngai le kai hruai ngai te tan ani a spirituality ro chu thinlung chunga tanga o lo chuak ngai thatu te tan ani palina Sakhua chuan ring tu te na anzom ngei tur dan eng emozat asiamin aneya ani na taka chuan Sakhua hruai tu te hian an dan siam chopin min thununa Sakhua om chan bo rak khopin min hruai bo ti to ani spirituality ro chuan engkim mai hi adikle diklo ngai tu na phim tak manga ngai tu tur le engkim mai hi adikle diklo zot zel turin minti ani pangana Sakhua chuan ati thain ati lau thong thina andan siam chop zom lo chu pathian thu tak zom lo aya poi khoi na sazoka an ngai ani spirituality ro chuan nun chung rila ha dam na le ngai that na min pethin paruk na Sakhua na chuan sual na te thiam lo na te min hrila missionary masa te phei kha chuan sual wanga thi tur minan ti top mai ani kha spirituality ro chuan kan diklo na tanga injir turin min hril thung ani pasari na Sakhua chuan engkim mai hi a hup beta achang chuan adiklo bok thin spirituality ro chuan engkim hriat chen na pe a nangman ni nadik tak a hriat thiam tir thin che ani pariat na Sakhua chuan pathian chanchin soya pathian ani lo spirituality ro chu engkim ania pathian na om ani pakwana Sakhua chuan thil thar a mu chuak thina spirituality ro chuan thil om sa a mu fu thin somna Sakhua chuan zo na reng angai theilawa ko ran soisel chu pathian soisel tuka an ngai ani spirituality ro chuan engkim azot thin som pakhat na
Sakhua chu mi hring dan siam zulzuya Paul ani spirituality chu apathiana mi hring dan siam chop anei lo som pani na Sakhua chu in tender tir tu ania tun huna khovel pumpuya Christian in chal sing thum le sang thum chuang zet anom hian chu alan chen tirani kan soi tong khian ke mani ram jim te apo ko ran sang sa ko sang wan tu za zet kan ti to kha spirituality ro chuan a hui khom thin som pathum na Sakhua chuan rin tur inei nan azong che a spirituality ro chuan rin tur kha azon tir che ani som palina Sakhua chuan le khabuthiang lim thu te azoma spirituality ro chuan le khabua thiang lim piang azong thin som pangana Sakhua chu lau thon na ina achom nun ania spirituality ro chu rin na le in rin ton na in chom ani som parukna Sakhua chu ngai tua na nung ania spirituality ro chu ma ni in riat chian na nung ani som pasari na Sakhua chu thil tia in ngat ania spirituality ro chu ma ni in ngat ani som pariat na Sakhua chu ma ni in ngai ro puina chapo na in chom ania spirituality ro chuan mi athifim jok thin som pakwana Sakhua chuan khovel phatsana pathian nungzui turin mintia spirituality ro chuan mani in phatsan kherlawa pathiana nung turin minti ani somni na Sakhua chu ring tu ten anrin ngei tura in soirin thiam ania spirituality ro chu mani in bi chian na ani somni pakhat na Sakhua chuan paradisa kan ro puidan tur mumang lama min mu tira spirituality ro chuan paradis le aro puina heta nun pui turin minti ani somni pani na Sakhua chu tun ma hun le tun nu huna cheng ania spirituality ro chu tun huna cheng ani somni pathum na Sakhua chuan kan hriat reng na hi ahung pinga spirituality ro chuan mani kan in hriat na hi atizale nani somni palina Sakhua chuan chatuan nunna ring turin mintia spirituality chuan chatuan nunna khechiang turin minti thung ani somni pangana Sakhua chuan thi nuwa nunna mintiama spirituality ro chuan keimani kan damlaya kan nun chhungri la le kan thi nuwa pathian muturin minti ani tharau ton hriat kaltlang tura mi hring nun nei kan nilowa mi hring nun ton hriat paltanga tharau nun nei kan ni zo kanan soizomanga kan ko khanten Christian thale thalote fungpoi mo bera an nei chu biakin in khomania in khom program chu kan nom ti zong zai lam le kan ngai poi mo zong ni nei sem za in an siama nuam ti zong ti tur le ngai poi mo zong ti tur in khom chu kan tama mi fel ni lo na lo ni boka kan tam po le tholo ma tama chu hruai tu te chuan in ti ro pui nan le ring tu te thunun thei nan an mang ta thin ani zai te lam te ni nei sem zai te an thalo ani lova ma se kan nun siam that na na kan man thin si lo wangin tangkai nan nei lo ani heti chung po kan ko ran kal phung hi thattok ti kan lo mani point kan rama corruption a hluar ema akai rual na berani rengle nan na ti bai pui cancer HIV AIDS tamna ber kan ni hi ko ran lama kan in kai hruai na le politics sarkar lama kan in kai hruai na ra chia ni ti hairual ni si lo kan soi tam to a kan zai jing to a kan lam ha to a Christian thani nan atangkai lo ti kan hre to a du tok to ila atakram ipan to zo kang u lali suwa zirti na lai mu te mga ina te re thei te phurit phurpui te thil phal thil pek te do thei tur chel te
nature ne na in rem te hi hai der mai lova kan nun chung rila kan lak lu ahun ta e